Wachizwa chitokwana chapinda manje. Ya. Dodona baba weyana mayana sekurana mbuya taguma kumtuntu kwenyuyo. Tauya isusu vemhuri yekwachipendura. Tinoti tinodainzira mhatso dzeshe dzekwachipendura dzinoti mhatso yekwamahlabezuyu. Tizika ari kumhatso yekwamabuto. Nayo yekwapazimani mweshe munodainzirwa. Nemwana chitoto kumutuntu mhatso dzeshe dzinodainzirwa kwachipendura kwachako. Tinoti ngatidhibane musi wa 24 December na 25 kune mutambo mukuru pachipendura pachako. Tinoti hama dzeshe tinoita mutani chereni mukwe usina ngauye. Apa pakanasirirwa mutambo mukuru wokuti hai zveshe musatke kuti dai kuchanaye ngekuti chindinange kwemvura. Apa manje pane zimatende mashanu ekuti kunaya kupisha muntu weshe ana iwe. Saka mashoko edu ngekuti chiatira pachako pachipendura. Tinoti musi wa 24 kunonga kune mandlozi masikati ezvina mandlozi madzviti. Tozoti madekoni akona kunonga kune mphongo dzinonga dzedeze rotseiwa manje deze. Iwe uzozwa Muchongoyo mayo takanyi manje zvine zvinonda mpetudze kanyi. Musi wa 25 zvigaba zveshe zvinodainzirwa. Kati apapo ndikutanga ndisikhanda pasakabuya. Topinda hengo yakona pana mthasha. Tobve kwa mthasha pana chikumbeza pasipunga bera. Todzaka pachironda pane chiyambo. Muziteshe zvigaba zveshe tinomudainza pachako pachipendura. Tisika yari kuchungurwa apapo nebakonyeshe. Tinoti uyai tidakare teshe pachipendura pachako musi wa 24 na 25. Muntu weshe unodainzirwa unacho usinavo ukama veshe uyai tati mhatso ndatu. Mhatso yekwapazimani, yekwamabuto, yekwamahlabezuyu. Tati hama dzeshe akwambo adzukuru ukama veshe uyai tiungane. Saka nharaunda yeshe neveshe vakokwa uyai pane mutambo chigaba chinonga chaite number 1 chine mare yacho. Number 2 ine mare yayo. Number 3 no chokupukute musodzi. Saka teshe uyai tidakare musatya amuna iwe ampishwi ngezuwa. 24 na 25 pachako pachipendura uyai mweshe. Ndini wenyu Mushamara DJ chati bweke ndofeni chindireki dodare kanyi pama T1 station.